ngisondela kuwe, ngisondela kuwe, Thixo wami, ngisondela, siphakamise isandla, ngisondela kuwe, ngisondela kuwe, Thixo, ngisondela, ngisondela, ngisondela kuwe, Thixo wami, ngisondela, sondela kuwe, sondela kuwe, Thixo wami, ngisondela, sondela kuwe, sondela kuwe, Thixo, ngisondela, sondela kuwe, sondela kuwe, Thixo wami, ngisondela, sondela kuwe, sondela Oh, blessed be the name of Jesus Christ. Now I want you to receive this in the spirit. Stabeze sikubhala phasi singakaphumi. Siyambonga uNkulunkulu lo sifundisa ngokuthi liBhayibheli it's the book of events. Lama events aqhamuka ngokuthi kube neliphimbo. Njoba siwathulile ama-audio namhla kwaba neliphimbo lafika emadodeni lathide leliphimbo laselibenda labantu sebenda event nakungafika liphimbo nje kusasa kune graduation e-university lifika liphimbo lithi hamba uye khona kusho uNkulunkulu nakufika lapha bese sekufike sekuyabhalwa later sekubala iBhayibheli wambula uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungu-alpha phinze uNkulunkulu ungu-omega usicalo usiphetho lokukhombisa ukuthi siyahamba nyalo sewungeke uphile uma ungaliva liphimbo laNkulunkulu kungakuthi awukhanza kupho kuvela ema-events lamabi kuwe ngoba nalamahle kutaba ukuthi uNkulunkulu usuyaliva liphimbo lakhe ngoba uhlala kakhulu kule live lakhe wasimbulela uNkulunkulu ukuthi ngakho ema-events amcoka live laseSwatini nalo lincamashina Israel lifike esigabeni lakhona uNkulunkulu atembula bese sekubhaleka ema-events kungakho ke siyafunza ukuthi uma utawukhona kuncoba kulamalanga kufuna wati imimoya lemine wathi ukuthi biblically umoya wasempumalanga usho ukuthini number 1 number 2 umoya wasentshonalanga usho ukuthini number 3 umoya wasenyakatho usho ukuthini then number 4 umoya waseningizimu usho ukuthini waphinza uNkulunkulu wasimbulela ukuthi Luka chapter number 17 babe bababili basempetheni kuthathwe munye kusho ukuthi umphethe wokufa lithuna lalo nalosinzisiwe nakhala licilongo litawuvuleka ahambe asale lo babe bababili basila bafati thathe lomunye asale kusho ukuthi tinkholo khona sonke siyasila but it dependa ukuthi usila kuphi kudla lokutawudliweni tawuthathwa lo
losila impuphu yebuKristu. Baba babili basensimini, kuthathwe munye asale sisensimini sonke, but ke nangulo sensimini yakaKristu utawuthathwa. So uthi ke Jesu batawuthathwa labantu lapha. Bayabuda ke bafundzi bathi kuphi inkosi? Uthi Jesu la kunesidumbu khona, ngila kune mangce khona, noma ema-iglesi. Wasimbulela ke uNkulunkulu ukuthi tingithuti into Jesu bekadisho. Kokucala bekasho ukuthi leti nyoni leti tiyakhona kusensa la kunekudla khona, tiyakhona kuba nemakhala tive. Uthi ke Jesu bantfu labatawuhlwithwa, bantfu labatawati la kunekudla khona, la kunesidumbu khona. Ngileli phimbo ke la uNkulunkulu ukuthi kuze utosurvive kunendlala lenkulu letako seyiyacala kulabanye abazalwane, but thine lesitawukhona kwathi la kunesidumbu khona, sitawukhona ukuthi sihlale sidla. Wasibekisela ke uNkulunkulu ukuthi uve nje ukuthi kulamalanga kuleti ncwadi leti 66 siphi isithumbu sami ngula ngifuna ukuthi ngikofoye ngidle khona. Ema-hour angu-24 ngula kufuna ukuthi ngivuke khona ngithandaze. So ngiyafuna ukuthi ngoba lokhu siyakwati silwe sifuzule, ngoba sesendlulile esigabeni sekucala sekuthi letinto betingadiwa sesiyadadi, but kufuna ukuthi sale stenda. Bakhona lokhu labangakwadi labatawuchubeka nakule nyanga bakuve kokucala, thine sesiyakwadi, but inkosi liyangitshela ukuthi ngilokuthi singene sikwende. Phinze futhi sabekisa sathi emalanga nje asikhombisa ukhone kubona zinalilanga naliye ngawuzila ngalo ngoba ngila kunesidumbu sami khona. Kokucala ke lokho. Kwesibili sathi Jesu ngesikhathi akhuluma lokhu ukuthi leti nyoni tiyakhona kubona la kunesidumbu khona tiyokudla, labatawuhlwithwa kulaba naloko, phinze futhi labatawukhona kubona ukuthi ngidawuphila kuphi. Sathi ke ne-rapture ke ilapho ukuthi sitawuthathwa singakatshelwa ngumfundisi, but sitawuthathwa ngoba sesizwa ekudleni kwaphakade. Ingakho kunengoma lethi wenondinda kude ngaphandle kwesibaya, kodwa ekudleni live losukilo linendlala lenkulu kodwa ekudleni. So uNkulunkulu utawusimbulela nangamagama lathi lasusela nengoma naye lethi ngisondela kuwe. Sitabe sikhuluma ngokuthi dengisondela kuwe system, ukuthi kukhona la kutawusita khona dengisondela kuwe system. Then ke kucedzela lapho kulokha 17 uNkulunkulu wasimbulela lokho ukuthi sale sikhona lokundizela etulo, sibone la kunesidumbu sethu khona. uNkulunkulu atokhona athi asondle singalambi, wabuyela lapho kondliwa khona. Kwase kokugcina ke uNkulunkulu yasimbulela lokuthi kunetidalo abantu vanekhembini bebafundisa ngako. Kunetidalo lesinebuso bengomo, lesinebuso be-eagle, bese kuba nebuso belibhubezi, bese kuba nebuso bemuntu. Then ke sakubeka ngale order ukuthi buso bokucala buso belibhubezi. Sathi ke kulamalanga lawa kuzukhona ukuncoba le moya lemini, kufuna lo buso lobungu4 bube khona la empilweni yakho, utasi yakusida ke uNkulunkulu. Nalokuningi. That is why ke lamagama lathi ngisondela kuwe sitabe siwabuka, asithathe uNkulunkulu asibeke somewhere. Kungakho ke sitakubhala phasi ke lokhu, sitakuphuma siyokhona ukuthi sibuke lapha enyakatho. Khona sitakukhuluma sibheke khona. Kokugcina ke God has been talking about the issue yema-genes. Ngicela kugcina ngako. So lokubamba in your spirit lenza ba yema-genes. Hey Nkosi yami, Abraham phuma etihlotsheni dakho nasendlini yeyihlo. Abraham bekaseng Abraham by then. Come out of your relatives and your father's house. Sathi Abraham babe wakhe Tera beba konda tithixo kakhulu, wathi uNkulunkulu ngeke ngikubusise na usesela, phuma etihlotsheni nasendlini yeyihlo. Wasimbulela uNkulunkulu ukuthi
lelo khamba embili, your father's house, indlu yeyihlo, ngila kwendeka imikhiba leminingi lebambe live. Ubathi uyafuna kuphila bungcwele empilweni yakho, uyale embili, but letinto tikubuyisele emuva. Sonke la na ungeke nje wente lokwakho kushaya ngathi kulungile, ngeke likwendlule lelithuba lanamhla. Abraham phuma sathi ke lendlu eyihlo lemikhiba lokhansi yendeka loku researcha ukuthi ekhaya kini kwendekani. Sabe sesithi ke lokumnanzi ukuthi leli gama lelithi ama-jeans lokuthiwa insotsha ngesiswati. Akhona ama-jeans amine, ama-jeans anami, kuthi ufute makwakho noma ufute bakwakho. Yathi ke dictionary, ama-jeans, it is the unity in the cell that has been passed by its parents. Yinto nje lelapha engadini lebonakala ukuthi ifakwe batali balomntwana. Kungako la physically la kunami ukhanza ukuthi khona la ufute khona makwakho babwakho lentimba yakho, your body features. Bese ke naku longazuthi kushunyelwa kumbulwe ngilozitha ngoba nguye lwambulela ukuthi kunemuntu wakumoya, mina ngimtsala kunami. Lufuto lwasekhaboyihlo, lwasekhabonyoko, bonke la khavama kwendeka nakho. Hebrews chapter number 7 lithi iBhayibheli, Levi wathi khokha tishumi, ngoba esikhathi Abraham akhokha tishumi beka lapha elikhalo lakhe. Shothi naye wathi khokha tishumi, wasimbulela ke uNkulunkulu ukuthi tintfo letendeka kuwe noma ngabe tiyantendeka le bokhokho lokuthi uchamuka la ngadini yabo, ngekhathi bakwenda kusatochamuka titukulwane netitukulwane, wawukwenda na utakubona kufikela ngemandla until uphume. Waseke uNkulunkulu uyasifundzisa ukuthi the kingdom of God suffered violence and the violent take it by force. Wathi uNkulunkulu yini force? Wathi akusiko la mandla nje, but iforce ngile consistency, lento nje leshaka kancane. So kulula kushiphe kakhulu kuthi khokha kuma-jeans. Wasifundzisa uNkulunkulu ukuthi spiritual value nangabe uyanikela, khuluma i-DNA itawugucuka, lo mnikelo utawugucuka bese kuba inhlanyelo. Uthi na utawuba nje constant njalo nje Nkosi nangu-local church yami, singabekisi la kumrimi naku emkhathini weliviki, sibekise nje bekuthiwa kuyesuku esondweni ngiwa Sunday kuphela. Njalo nje na uyonikela ekhaya noma uphethe lishumi katseni, Nkosi nganalo ishumi lamnali ngiyacela ungikhokhe kuna imkhuba lemibi yakhabo babe yakhabo make. Mina eseneliso Mnisi ngiyaphuma, uhambe esondweni. Athi MC ucela sitonikela, wena ukaphatha inikelo inhlanyelo, ungasasuku lokube constant. Number 2 sathi noma uyageza ngoba kude umlongo athi uthi tsinza onke amaphathi emtimba. Nkosi njalo nangigeza noma ngabe legezeni you don't pray, but nje ukwende uthi Nkosi nyalokhu ngiyogeza, ngiyacela ukuthi ebebonga ngihlola la bathroom ungikhanze ngigeza. Yathi ukuthi hayi seneliso akagezi, but mina ngibona spiritual value. Kungako sabe sesibiyele emva sibazona basathi spiritual value nasi longazuthi sesendlulwa abantwana sebasibambile ukuthi bantwa bami nani washa teacher nje ekhaya ngoba uNkulunkulu ungumoya, akaboni imali. Na ufaka 10 emalangeni lapha akamboni lo 10 emalangeni, ubona la magama. Angithi uNkulunkulu ngemagama, ekucaleni beka khona lizwi ana uNkulunkulu. Leli verse lithi ekucaleni beka khona emagama beka na uNkulunkulu, emagama beka uNkulunkulu. uNkulunkulu ubona la magama,
ngoba nemuntu ngemagama. Life is a series of njoba hlale sisho ukuthi langazi nje siphakamise intandla lamagama ngiyo hamba uye kamanzini, the word is becoming flesh. Sengikubona kamanzini sengemagama. Umfuna kakuloya uthi gula wena sibani impilo ngemagama. So nalo 10 emalangeni ngeNkulunkulu akamboni. Kungakho nje Deuteronomy 16 chapter number 16 verse 16 la khaya uyatiwa ukuthi they mustn't come before me empty handed. Noma unganikela nga 1 million imali ulethe lishekela silikhanze ebhangi, noma ukuthi uphethe cash 50,000, noma ungabeka 50,000 lapha sishaya etandla nangabe Jesus Christ, I can feel the anointing. Noma ungabeka 50 malangeni sikushaya etandla ezulwini ababoni lutho. But now uthi Nkosi ngalo 50,000 engiletha la ibandleni la kuphi ngiyacela Nkosi ngathi thola ingodi emgwaqo asukume emazulu athi nakonke kungakukhanza ukuthi kuyanikelwa ecela ngulwadala lizulu nomhlaba ukhanzi kuyanikelwa emhlabeni lizulu alitholi lutho spiritual value. Lento lena ke siyayathi ukuthi inkinga vele nanyalo lokhu ngikhuluma nje I'm feeling the breakthrough, the anointing, because khona somebody lokuvako bakubamba ke bantwana ukuthi ngalapha kubenda abakhuthale emakhaya ukuthi abawasha teacher babe njalo nangiwasha teacher ngiyacela Nkosi susa kungcola nami ngibe sitsha sakho. Awashe tindisho umfana achamuke emakwakhe maye yebhuti sisi wena ukhuthele emazulu abona umfana ukuthi utawucethe esikolweni angakamitha angakabhema angakanathi tshwala ngaloko nje njalo uyathandaza nakawasha teacher. Kungakho 2008 safundiswa khona la khaya ukuthi kuthandaza bazalwane mbambambamba Nkosi yami akusiko naku lesikwendako lokuthi honor prayer, but ukuthandaza it's your lifestyle ngempilo yakho. Once wangena lokho nase sita la asikethi utothandaza lapha nje sesitokhuluma Nkosi ngiyakubonga ukuthi uhambe nami Nkosi ngiyakubonga kucela lokungiko ngilempilo ngongasho ngathi ngeke nje uphokucela kuya kamanzini ngicela kuya kamanzini lo manzini ngeke umthola ngalokho umcela kodwa utawufika ngokuthi ufike kuye ngokuthi uyahamba. So lokukhuluma na stagnant prayers siyakhuluma ukuthi Nkosi ngiyakubonga ukuthi eminyakeni lodako ngabe nginebusiness, eminyakeni lodako ngidawuphasa esikolweni, eminyakeni lodako angiye esibhedlela na utothandaza uthi ungacetha ke bese ke soyahamba soyoqela ngalokwenda. So umthandazo mbambambamba ngesikhathi utoti program ukuthi nangisuka la ngiyothandaza njani ngiyocela njani nalabantwana ke uma bakanjalo ukuthi Nkosi ngiyacela njalo nangiwasha teacher susa kungcola kimi nakhona ngale second born hayi lokuthi ungcola bese uyothayima ngale teacher, but thina sesifunzile ukuthi sigeza singakangqoli njoba nami nje nginelungelo ukuthi babe ngiyacela Nkosi njalo nangigeza susa kimi kunatha tshwala. Una ungangiva ngithandaza ungathi awumnisi onatha tshwala kani ngale ndlela sesifunze ngayo sengiyathi lokho ukuthi kuvikela kumcoka kunokwelapha. Ngisuke ngivikela angifuni kuze ngoba noma ngabunatha lo tshwala nginalo lungelo ukuthi Nkosi Jesu ngicela ungithethelele. I sometimes falter or I faltered ngende sono Nkosi idolo nganatha tshwala ngicela ungithethelele nalo lungelo lokuthi ngikwende, but ngenxa ukuthi sesenqenqeni Jesu uyabuya asisekho lapho ukuthi sidawunatha tshwala nje Nkosi Jesu ngicela ungithethelele phinze ubuyele. Sesendlulile sisukile ku first born sesiku second born. I second born ithi babe ngicela ungithethelele kunatheni tshwala ngibe ngingabnathi ngithethelelwe le eveli lokumoya. Kanjalo ke nala kubantwana nathi ke nasigeza njalo babe njalo nangigeza ngiyacela ukuthi Nkosi ngiyadigeza kunakulokwendeka khabo babe khabo make ngiyakwadi nga research ngakho phinze number kuningi. Number 3, whether we are clean sula phasa embethe sula ifridge we are dasita estafuleni nakhona ukhuluma ukupha spiritual value njalo uNkulunkulu nangidasita nje susa na idust Nkosi yakhabo baba yakhabo manga. Ngibakhumbutile bantwana laba full time ako lapha kuleli viki lesiliphetha namhla noma ke kusasa kumgcibelo ngasho ngathi yalahleka la consistency kuba lukhuni
udawati ukuthi kunema-genes futhi uyadata letinto kukabili khona lokuthi uyakwati ukuthi bakini bendani but kukwehlule bese kuba khona ukuthi uvilaphe khona lokho research sitakukhuluma ke lokho sitabe sikubhala sibuke lapha enyakatho sitawuthandaza nje nalokunye benginipha nje skeleton emva kwaloko ke bese sokuba lula ke ukuthi sithandazele live leMaswati because wonke umuntu ulwa nema-genes akhabo babo wakhe akhabo makwakhe bese kuba nema-genes enzawo but nasu serious ngokwengena ezulwini ngeke uphokuqaphathwa ngiletinto dipho kuku-affecta nje ngoba emakholwa sathana ufaka inkhani nekuvilapha nekungabi serious ngempilo yabo kanti lapha sikho sontweni uNkulunkulu ufuna ukuthi siyokhulula abantu. 2 Peter uthi ngeke abantu bathembisa inkhululeko kanti nawe uqilatwe ngilento uthi babathembisa inkhululeko kanti nabo baboshwe ngiletinto le so longazi ukuthi ke kuba khona lokuthi nje sipokugitsa ndzawonye lokuthi athana uyadlo lokuthi akafuni ukukhululeke live kunema-genes ke tindzawo sabekisa nje abomalagwana ukuthi khansi bokwenteka tingoti kunema-genes lokhansi ufuna uyati indzawo kude indzawo leti imikhiba yakhona kungabona uthandaza nje njengami nje kube khona ukuthi Nkosi Mnisi Mnisi ngiyaphuma kulama-genes engicethile imindeni yonke bese kuba khona athi ema-genes lozitha ngiyamati kunetinto ngapho kubona ukuthi ufikela kubhutsa kabi ufikela jwala because awudikhokha kuma-genes akalozitha research ngenzawo lokiyo kuthi nathi nyalo nje noma kutawuthatha something like about 2 hours then ke na the rest of the night but nathi nje noma besingathi 24 hours laba graduate abo ukuthi bebenda idiploma about 3 years 4 years e-university nathi nje kusasa siyamcela uNkulunkulu ukuthi siyacela ukuthi sifake ama-gowns ngiyanicela bazalwane ngalokuthi umuntu wampha kuhlakanipha uNkulunkulu siyabati abantu ukuthi kuyende kumfaqine apho kubanga umsindo esontweni kanti netinto leti ngalunga empilweni yakho ubanjiwe. Let us not be serious ngelide but asimcele nalokunye ke nalokunye. That is why ke lamagama lawo ngisondela kuwe ngisondela kuwe ngisondela kuwe Thixo wami ngisondela siphakamise tandla ngisondela kuwe ngisondela kuwe Thixo ngisondela ngisondela kuwe ngiso Thixo wami ngisondela sondela kuwe sondela kuwe Thixo wami ngisondela sondela kuwe sondela kuwe Thixo